дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз аъзоини тими фотон дар меҳмонии мо ҳастанд ва умедворам ки мисли рӯзҳои дигар як бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. хуб, мо дар қисматҳои ниҳоии мавсими навбатӣ қарор дорем ва тахминан баъди чанд бозии мавсим бояд ҷамъбаст шавад ва соҳибони ҷои аввал, якум, дуюм ва сеюм муайян карда мешаванд. хуб, ва бо истифода аз фурсат ман даъват мекунам аз гурӯҳҳои нав, аз бачаҳое ки мехоҳанд дар ин маҳфили зеҳнӣ ширкат дошта бошанд, марҳамат дар ҳайати 6 нафар биёед ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина номнавис шавед ва аъзои ин клуб бошем. хуб, мо бозиҳоро махсус баъди соати корӣ мегузорем ва фикр мекунам ки сабт ё вақти сабт барои шумо мувофиқ хоҳад буд. намояндаҳои сину соли гуногун ва касбу кори гуногунро мо интизор ҳастем. хуб, ҳоло шуморо бо аъзоини тими фотон ошно мекунам ва баъд ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати ин тим имрӯз ширкат доранд Маҳмадсаид Раҳимов, Хуршед Ҳалимов, Саидҷони Обиҷон, Мунира Солиҳова, Амриддин Соҳибназаров ва сардори гурӯҳ Абдусалом Муминов. мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. қоидаҳои бозӣ ваз нашуданд. Савол вақте ки муайян мешавад аз ин ҷониб пешниҳод мегардад. Саволҳоро бинандаҳои мо ва ҳайати эҷодии ин барнома омода мекунанд. 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад. баъд 1 дақиқа сардори даста хоҳад гуфт ки кӣ бояд ҷавоб бидиҳад ва он нафар фақат як ҷавоб пешниҳод мекунад ва мо фақат ҷавоби ҳамон нафареро қабул мекунем ки сардори даста ин вазифадор кардааст. хуб, ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. ин қоидаи аз ҳама асосии ин бозӣ аст. барои шумо муваффақият мехоҳам. марҳамат, рақами аввали ё рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. бузургтарин намояндаи адабиёти ҷаҳонӣ, шоири немиси асри 19 Гёте андешаҳои худро доир ба ашъори он шоири тавоно ва илҳомбахш пас аз ошноӣ пайдо карданаш ба эҷодиёти ӯ чунин баён кардааст: сухани ту ҳамчун абадият бузург аст, зеро онро оғоз ва анҷом нест, то он сарчашмаи файзбахши шеъру нишоти ки аз он ҳар лаҳза мавҷе аз паси мавҷи дигар берун метаровад. Гёте ин суханонро дар бораи кӣ гуфтааст? савол фаҳмо аст? агар фаҳмо аст, 1 дақиқа вақт барои фикр кардан. марҳамат, фикр кунед. شخصی که 2000 شعر فارسی را از یاد میدوند شعر میتونه خانه اگر موقع که صحبت میکنم اولی نیست تا صحبت میکنم تو نیست مکشتاست که همیشه با همه مواد نداره یا یه خودش کاری نکنه همینه جامعه دیگر هم میکنم جوابشو یکم میکنیم استاد رحمت صحبتش ما یکم شد موجود بکنم وقتی حافظ چرا بخچی اگه فکر میکنه نداریم اون وقت نمیگم نیست بفکر میکنه ها
روغن نیست. فاصله شیرازی در اینجا بود. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? روغن محترم به این سوال اعضای دسته رحم مسئله جواب میده. маромад. ما با خلاصه اومدیم که ادبیاتشناسی معروف نیمیس حیات این سخنان را در حق شاعر فارس تاجیک حافظ شیرازی گفته است. زیرا حیات ایجادیات حافظ را بسیار آموخته است و حتی چنین سخنان‌های هم گفته بود که شخصی که 2000 شعر فارسی را اگر از یاد داند و به مبالغه شاعر شده میتواند. حتی همین سخنان را هم از جهت با وجد آمدن همین سخنان را هم گفته بود حیات. این سخنانی که گفته است حیات در وصف حافظ شیرازی است. ҷавоб қабул аст ва бояд гуфт ки ҷавоби пешниҳод кардаи шумо нодуруст нест. ҷавоб дуруст аст. хуб, барои ҳофизи шерозӣ гуфтааст бохелам ва ин як далил бисёр машҳурам ҳаст ва дар тарҷумаи андешаи гёте дар чанд ҷо бо якчанд тарз пешниҳод шуда, вале ба ҳар сурат маънӣ ва мақсади ӯ фикр мекунам ки фаҳмо аст. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як умумияте миёни шишаҳои ки замони шӯравӣ буд, ман шишаҳои кифиру намедонам кадом як нӯшобаҳои дигар ва кросовкаҳои ширкати Найкро шумо баъди як дақиқа маълум кунед чӣ чизи умумӣ миёни ин зарфҳои холӣ ва пойафзоли варзишии Найк вуҷуд дошта метавонад. савол фаҳмо аст? маромад, як дақиқа вақт ва ҳамон умумиятро шумо ҷуставу пайдо кунед. روغن محترم همین سوال یک مرتبه دیگر تکرار کنید. چی چیزی عمومی میانی شیشه‌های خالی، شیشه کفیر، شیشه نمیدونم هر نوشابه دیگری که زمان شوروی بود و پایافزال ورزشی نایک رو شما معین کردن میتوانید چی عمومیت میانی آنها وجود داشت؟ مرحمت. ما از نایک داره галочка میگم. نه قبولات. اگه در ظرفای شیشگی به فکر ما خیال میکنیم در جایی که محصول نایفون شده است که چند فایز شیر است، ویرگول مونده چند فایز روغن داره، ویرگول مونده. آنها پیشکا میگن که بعد ما میگیم شاید همین عمومیت داشته. میگن که میشه شیر داره شکل همین عمومیت ها ها یک جوش اساس همونه ها. خوش بود چی میشه؟ یک فکر. نایک نیوای نشونه داره. نشونه که ویرگول پیشکا میکنه است. لکاتیفش. حالی باشه مثل دورکو. مثلا میگم که چیزی است. بود چه فکری داریم؟ نه همین درست است. خوش بود شیر بند نایک این دفعه استفاده بوده میشته باشه. فقط همون لوگوتیپش برای галочка میشه. هم галочка. بود چه فکری میکنید نه که یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت کی با سوال جواب پیشنهاد میکنه؟ روی محترم با این سوال حلیم خورشید جواب میکنه. مرامت. روی محترم و اعضای دسته و خلاصه آمدیم که همون شرکتی نایک که با شیشه های کفیر است ماننده‌اش در اون است. شرکتی نایک کفیر استحصال نمیکند. یعنی ما گفتیم که شیشه های خالی مثلا شیشه از کفیر بود، از لیموناد بود، از هر چی دیگر بود و پایافزال هایی که
ширкати наик истеҳсол мекард, як умумият миёни онҳо вуҷуд дошт. Маромад. نه ما محصولات شیشه که در درون اون محصولات در درون شیشه چی نمود محصولاتی که هست در اونجا من به زبان دیگه میگم که نشونه نایک هست با مانند پیچیچ که میگن که گالچکا همین خیلی در همون شیشه ها شاید دیده میشد چون که گفته شده است که ترکیب همون کفیر است از چی ترکیبی افتاد مثلا از چند فایز روان نوکی است سفید نوکیش و دیگه قسم های همون شیر نشون داده شده است. خب این جواب رو ما قبول میکنیم و باید گفت که این جواب شما نادرست است. امید همین است که هم همون ظرفهای خالی که گفتیم و هم همون پایافزال ورزشی نایک رو بازپس قبول میکردن. شما شیشه های خالی را برده میسپاریدین و با جایش تنگه میگرفتین، یعنی اون با جای اون شیشه ها براتون پول میدادن و این پایافزال هم همین گونه خاصیت داشتن که این شرکت این گونه ترتیب جاری کرده بود و شما اون پایافزال ها را میسپاریدین و از این پایافزال های کهنه اونها خب برای پایافزال های نو یک اشیاء خام میگرفتند و همین چیز باعث میشد که مردم به این پایافزال ها توجه بیشتر داشته باشند. مثل اون که حالی هم این گونه ترتیب شاید کم کم وجود دارد ولی در زمان شوروی این گونه حالت زیاد بود و همین گونه نقطه های قبول شیشه ها عمل میکردند و مردم این شیشه ها را شسته پاکیزه میکردند و برده میسپاریدند و به جای آن تنگه و پول میگرفتند. سوالی رقم 5 توجه کنید با سوال. رسوم هند سودرشان پتنایک با خاطر جلب توجه مردم با پرابلم های گرمشوی سرتاسری اقلیم آخر سال 2009 در یکی از ساحل های استراحتی شهر پوری از قم 100 تا همون گونه مجسمه ساخته بود. 100 تا مجسمه کی بودن؟ سوال فهم است؟ سوال فهم است؟ مرامت یک دقیقه وقت برای فکر کردن. فیلم باید تاج محل دارم و مردم وقتی در راه بحر میگه میرفتن دم میگرفتن که شما اونجا تاج محل میساخت و و سیاحان دور دم میگیرن شما هم خرید میکنن از برای تازه کردن گفتم واسه گذرمشوی سر زمین اقام تیز خوب میشه چی ساخت مجسمه کی ساخت مجسمه چی کیرا ام تاج محل ساخت بعد از اون یعنی قبول چی میشه چی مثلا کی بچه مثلا کی گفت سوال هم نداره خمس مجسمه کی ساخت در شاهی رسوم بود زین درمون تاج محل هم مجسمه خدای بارون برف بارون کیرا از این گرمی خدای هم افتاد میگم خدای افتاد ترانه خدا میشه نه مجسمه کی آدم باید یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب پیشنهاد میکند؟ خب روی محترم با این سوال رحیم جواب میده. مرامت روی محترم ما گروه با هم خیلی خلاصه اومدیم که از بس که در هندوستان دین و مذهب های زیاد هستند یعنی خداهای زیاد رو میپرستند
ما هم خیلی گمان کردیم، هم خیلی پیشنهاد میکنیم که آنها خدای مجسمه خدای خنوکی، خدای برف و باران که تا اینکه حرارت پس شود و مثل برف و باران، یعنی خدای خنوکی، همین مجسمه را خب ممکن اگر نام مخصوص داشته باشد همین خداشان، لیکن اکنون ما پیش نمیتونیم گفته و یعنی مجسمه برف و باران و خنوکی. من برای شما کمک میکنم، براتون کمک میکنم، میگم که شما خیلی نزدیک اومدین، خیلی نزدیک اومدین، ولی اون چی که مجسمه که ساخته شد، مجسمه یک نفر است، نام دارد. مثلا در اون طرف اقیانوس دیگر خیلی نام دارد، مثلا ما دیگر خیلی با دیگر نام میشناسیم او را، ما با دیگر نام میشناسیم او را. خب به خاطری که شما خیلی نزدیک اومدین من براتون کمک کردم. ممکن این ابوعلی ابن سینا باشد. مجسمه ابوعلی ابن سینا 100 تا همین گونه مجسمه ابوعلی ابن سینا را چی ارتباط دارد با گرمشوی سرتاسر اقلیم؟ خب این جواب قبول است، تشکر میگم. شاید ناظرها چیزی میگن، من میدیدم که شما هم چیزی با خود بحث میکردین، شما چی نظر دارین؟ салому алайкум, Мирзо Саид, узви дастаи изотроп. Ба фикри мо он муҷассамаи бобои барфӣ буд ки он тарафи уқёнус дед мароз ё ки Санта-Клаус ном дорад ва дар мо бобои барфӣ. ҷавоби шуморо агар бачаҳо мегуфтанд комилан дуруст мекарданд. Ин муҷассамаи Санта-Клаус буд ки мо онро мегӯем бобои барфӣ. خب اونا میخواستند که توجه مردم عامه وسیع با گرمشوی سرتاسر اقلیم جلب کنند و چون این نفر رسام که بود، رسام البته نفرانی خیلی گوناگون خیال و گوناگون اندیش و رنگین خیال میشوند و او با همین طرز میخواست که مهم بودن این مسئله رو با مردم با عامه وسیع نشان بدهد. خب و در سویل ها دیگر خم خیلی زیاد است و این ارزان است و خب ببینید که چقدر مشکافانه این رسام به این مسئله توجه کرده است. سوالی رقم 4 این سوال رو فاروق ولیف کارمند شرکت تاجیک تلکوم خوب از نویه تیمور ملیک برای ما فرستاده است که آن چی رو در مسکو در چند کوچه دیدن ممکن است و آن چیز خب در انتارکتیدا نیز چند وقت پیشتر پیدا شد در نزدیکی استانسیه دولتی چیلی و آن رو استفاده میبرند. خب و باید گفت که نمونه آن رو شما در بعضی نقطه ها دیده میتوانید. مثلا در دوشنبه در یکی از طرابخانه ها نمونه آن گذاشته شده است. وقتی که شما وارد میشه در درآمدگاه نمونه همان چیز هست. خب و یک وقت این در کوچه ها خیلی زیاد هم بود و فاروق پرسیده است که گپ درباره چی می رود و برای مثال حتی در انتارکتیدا هم هست و نماینده های کشورهای دیگر که آنجا با آموزش و تحقیق مشغول هستند از آن استفاده میبرند و این یک چیزی بسیار عجیبی رمزی هم هست و شما البته درباره آن معلومات خیلی زیاد دارین در فیلم ها و نمیدونم در صورت ها و در نوارها این چیزا شما زیاد میبینید. مرامت فکر کنید که اینجا گپ درباره چی میرود؟
همه برگه بخونه میگه در انتراکتیدا و چیلی دستان سه استفاده میبرن شاید همون با تبود که مینی میشه در بعضی در یک طرف خونه میگه در اینجا استفاده میشه مینو در همه طرف خونه ما هست که خیلی انترسی داره که وجود مثل اون دهن نیست وجود شهر نیست وجود انترسی یا جمعه تون سمت یا سه چهار واگن مونگه تدخلگرو در اونجا میشین استقامت میکنه میبروین یا تدخلاتشون میکنه وجود چی وجود میتونه در اونجا یک بار دیگه طلب میگه که رو پرستش میکنن خودشون خیلی سواد خونده گشت تکو که سوا در یک طرف خونه بود هسته میگه همش نیست در برای ما 24 چیت میدونیم میتونیم او را ما انترسی در مسکو در چی انتراکتیدا مسکو چیلی همی سیگیده کانترکت شون داشت میسکنه خیلی شما بودیم که سوال داده کو در باره رادیو کار میکنم ساحه رادیو این سوال بینده دوی بخشن شد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад خب خورشید علمов روی محترم маромад ما با خلاصه آمدیم که در همین منطقه هایی که از جایی که شما گفته استودین شاید در اونجا مناره ایفل است که манораи эйфел بله ба ёди кӣ омад ин чиз یکی از همه اعضای گروه که بین تو نجوم می شود بین فعال است سیجان اوبینجان хуб манораи эйфел بله дар антарктида низ ҳаст хуб рост аст ки албатта дар чанд нуқта ин гуна нусхаи он манора пайдо шуд аммо саволе ки Фаррух Валиев барои мо фиристод ва онҷо гуфтем ки онҷо корманди кадом ширкат аст ва вақте гап дар бораи Тоҷик Телеком рафт ҷавоб дар ҳамин ҷо буд худаш ки ин албатта ҳамон хоначаи телефон аст ҳамон ҷое ки шумо аз онҷо телефон мекарден ҳамон будкачаи хурде ки барои телефон кардан аст ва вале дар баъзе ҷоҳо гузошта шудааст ҳамчун як чизи рамзӣ ва зебо ва дар Москав ҳам дар кӯчаҳо дидан мумкин буд ина дар баъзе нуқтаҳои кишвари мо ҳам ҳаст ин ҳозир ҳамчун барои зебоӣ ва як рамзи хотира аз он замон мегузоранд саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар соли 1930 дар иёлоти муттаҳидаи амрико хуб ҳар яъне ки дар ҳар қуттии сигор 5 дона аз он сигор вуҷуд дошт ки дарозии онҳо аз сигорҳои муқаррарӣ дарозтар буданд 11 дюйм дарозӣ доштанд чаро он вақт сигорҳо хеле дароз буданд ё дароз шуданд барои чӣ сабаб чӣ буд яъне ки дар як қуттӣ 5 дона сигор ва онҳо хеле дароз буданд дарозтар аз сигорҳои маъмулӣ чаро ин бесабаб набуд соли 1930 амрико чаро маромад як дақиқа вақт барои фикр кардан аст روی محترم میبخشید در همه قطعی همگی 5 دانه بودن бале 5 дона вале дарозтар аз сигорҳои муқаррарӣ буд ва махсус дароз мекарданд барои чӣ برای گرمی چی فکر داری؟ او سیگارهایی که دراز بودن او فیلتر داشتن او سیگارهایی به فیلترش دیگه مثلا فیلترش در 24 میشه با چی فکر با چی فکر گفتی سودم گرمی گرمی ایسه به گرم شدن ایسه به گرمی چه گرم زبانش کمتر میرسه فیلتر وابسته است زبانش کمتر برسه
ҳаҷои даргирондагӣ آه گرمی رو بده شاید اگه در وقت بانوان استاژیات نمیتونم سرشم حساب ولی اینجا برای با فکر ضررش میگیره یعنی چی فکر سنجش که ضرر که ضررش چقدر میرسد مثلا کالتاش دیگه در استارش شاید دیگه نمیدونم میشه میشه 11 دیوم 11 دیوم قطر روز نیست چند 11 دیوم یا دیوم 2 چند سانتی متر 2 چورا 2000 چور خب 11 تا 2000 چور از 8 26 27 خب چرا پیش نیست شاید خود شاید خیلی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? روی محترم به این سوال رحمов جواب میگن روی محترم گروه به خلاصه اومد که در هر دو نقطه نظر اویدی همین دراز بودن همین سیگارها هر دوش به یک مقصد یعنی ضرر کم رسیدن به همون شخصی که تماک رو سیگارت رو و استفاده میبرد яъне ҳар қадар дароз бошад зарар камтар аст. یعنی اون جایی که مثال و در گرفته ایستاده اون مسافت تو مثال نفس کشیدن تو لب همون آدم خیلی مسافه می شود یعنی ضرر کمتر می رسد اینجا دوم وریانت ما همین که یعنی اینا فیلتر دار بودن филтр доштанд барои ҳамин онҳо дарозтар шуданд. نسبتی معمولی ها آنها فیلتر که داشتن اینا نسبتا درازتر بودن хуб қабул аст ҷавоб. дига маҷбурем ҳарду ҷавоба қабул кунем. аз нозирин шумо ҷавоб нест аз нозир ҷавоб надоред нест? ҷавоб нест. хуб бояд гӯям ки ҷавобе ки инҷо бачаҳои тими фотон аз оини гурӯҳ пешниҳод карданд ҷавоби дуруст набуд. ҷавоби дуруст ҳамин аст ки соли 1930 андозро онҳо аз ҳар донаи сигор месупориданд ва агар чӣ қадар кӯтоҳтар мешуд донаҳо зиёд мешуд андоз зиёдтар мешуд. ба хотире ки андози камтар супоранд ино гирифтанд сигорҳоро чӣ кор карданд дарозтар истеҳсол карданд. сабаби асосӣ ҳамин буд. мисли он ки як вақт барои масалан таҷҳизоти техникӣ ки 4 чарх дошт андози бештар месупорид ва истеҳсолкунандаҳо гирифтанд чӣ кор карданд таҷҳизоти техникиро мошиноҳое фикр карданд техникае ки 3 чарх доштанд ва онҳо ҳамон андозе ки 4 чархаҳо месупориданд онро намесупориданд. яъне ин гуна фактҳо дар тӯли таърих дар саҳифоти таърих ҳам дар дохилу ҳам дар хориҷ хеле зиёд аст. саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аз маълумоте ки дар китобул тибул мансурӣ мавҷуд аст бармеояд ки донишманд яъне ин донишманд ки шумо бояд ёбед ному насаб шавад дар аввалҳои умр ба касби заргариву сарофӣ шуғул варзида дар як давраи муайян ба кимиёгарӣ ва дар пайи омӯхтани илми кимиё мешавад. абурайҳони берунӣ дар як асараш дар бобати ба илми кимиё шавқу ҳавас доштани ӯ чунин гуфтааст ки наздикӣ ба оташ ва бӯйҳои тунд чашми ӯро маъюб сохт ва ӯ ба сӯи муолиҷа ва мудово ва сипас ба илми пизишкӣ ӯро кашонид. гап дар бораи кӣ меравад? як шахсияти бисёр машҳур аст ва умедворам баъди чанд дақиқа баъди як дақиқа дурусттараш номи ӯро пайдо мекунед. савол фаҳмо аст? номи китоб чӣ буд? яъне абурайҳони берунӣ дар борааш гуфтааст ки дар ки наздикӣ ба оташ ва бӯйҳои тунд чашми ӯро маъюб сохт ва ӯ ба сӯи муолиҷа ва мудово ва сипас ба илми пизишкӣ рафт. хуб яъне кӣ гап дар бораи кӣ меравад ки маълумот дар бораи ӯ дар китобул тибул мансурӣ маълумот дар бораи ӯ ҳаст ки аввалҳо ба касби заргарӣ ҳам шуғул доштааст баъд сарофӣ ва баъдтар ба кимиёву ба тиб мепайвандад. маромад умедворам ки ҷавоби дуруста баъди як дақиқа меёбед.
بخشش روی محترم همین مؤلفی کتاب منصوری بیرونی هستن مؤلف همین بیرونی در اثر دیگر گفته است که من نامی اثر از گفتن نمیتونم به خاطری که نامی همون نفر در او اثر هست به همین خاطر گفتم که بیرونی و نامی اثر را نگفتم زکریا روزی معلومات فکر کنید با فکر ما همین زکریا روزی هم خوندگیم که یک دورو یک علف در وقتی ممکن نبودنش میکنه به همون وای میشه نوبینو میشه اما در برای خوندگی من خیلی نوبینو زکریا روزی یه فیلمی همین خیلی پیشم محمد وای نام کتاب انا بگو این زکریا نام کتاب خیلی واقعا ممکن خیلی باشه سجون تو جو زکریا روزی این زمین زکریا روزی بعد در این وقتا با ابن حیثم که اپتیکا در فیزیکا بود همین وقتا همین بود همین بود زکریا روزی خیلی میگه برای که درباره زکریا و فنگی ممکن همین نبینه و شیدگی ایده خیلی ضرر کرده گیشه تاثیر دست میکرد بله یک او تاثیر است میگه کودک زنده ماننده معجزه کرده خودش میشه شاید همین زکریا روزی باشد یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرامت سرداری دسته کی جواب میدید محترم به این سوال سعید جان و جون جواب میدید مرامت ما اهل گروه به خلاصه آمدیم که این زکریا روزی بود این آدم خوب همون اجابه قبول کنم یا ایواز میکنید میبینم که چخیلی که دیلتون ایواز کردنی از جواب رو همه قبول میکنیم روی محترم سعید جون این مسئولیت بسیار وزنین است اگر شما جوابتون نادرست باشد فکر میکنم که استادان شاید شما رو جزا میدن نه خب زکریای روزی و آنچه که در اثر ابوریحان بیرونی است فهرست میل و رغبت داشتن زکریای روزی نام دارد جواب شما کاملا درست است سوال رقم 2 توجه کنید با سوال مردمی که به یک دهه دوردست می آمدن از عمل کردی یک مرد ساده در تعجب بودند وقتی که با او سنت ها را پیشنهاد میکردن و پول $5 نپ نورو او همیشه سنت ها را انتخاب میکرد چرا او پول $5 نو را انتخاب نمیکرد سوال فهم است یک باری تکرار کنید روی محترم ده و یک مرد اونجا زندگی میکرد و مردم زیاد می اومدن سیاح ها می اومدن با اونجا خب مردم محل نیز همین گونه با او پیشنهاد میکردن سنت ها یعنی پول های مایده تنگه ها با قوله و پول $5 نو رو $5 رو و مردم از اون ذوق میکردن که او همیشه انتخابش روی سنت ها قرار میگرفت چرا شما بعد یک دقیقه امیدوارم فکر میکنید و مییابید که چرا او سنت ها رو انتخاب میکرد مرامت فکر کنید ما باید فکر کنیم ایده های با فکر سوال کامل نداره اما خیلی در تنگو باید رقمش با کلون نکو این $5 5 ممکن برای همین باشه $5 میشناسم نه باید سنت هم تنگه حتما تنگگی سنت این تنگه سنت پولش هم هست نه سنت تنگه بخاطر که باید نوبینو بود نه نوبینو نه اگه فکرم
شاید اون کور میکرد و باید بقیه دودا نمیتونه شاید برای اون تنگ یا باید در نه، دهه خیلی نمیشه. بسیار ارزش خدمات رسانی در فکر خوبه که دهه فکر کنم که اون بقیه اوقات $5 میگیری و میتونی روات دایگون جو مایده کنه. خوشه نه باید در میتونی دهه $5 را روات دایگون جو دیگه مایده کنه. میتونی فکر کنم. نمیتونه باید تیسی فروش هم باید دهه در خود شهر جای آباد نمیبینه $5 مایده کنن باید وقت میره. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? روی محترم به این سوال سعید جان یا به جان جواب می‌دادم. марҳамат. ما ال گروه با خلاصه اومدیم که ممکن او مرد دیوتی مرد سوداله بود و وقتی که آدمان می اومدن سنت میدادن او مقصد سنت میدادن او خیال میکرد که مقصد بعد تنگوهش بسیار میشد و همین سنت رو انتخاب میکرد. باز در اینجا یک واریانت دیگر هست که ممکن اون مرد نابینا بود، یعنی مقصد وقتی که پول میدادن گرفتن کاغذ ممکن باشد. یک تا دیگر باز یک واریانت دیگه هم بود. این همون رقم ها اگر مرد ساده باشد در سنت ها رقم های مثلا 10 سنت 50 سنت باشد و $5 بود، رقم 5 بود و ممکن این هم хуб як ҷавоба бояд шумо пешниҳод кунед ба хотири сарфаи вақту ҳам ба хотири шартҳои барнома ма мегун аст. ҷавобҳои зиёда шояд шумо онҷо раду бадал кардем. фақат як ҷавобро пешниҳод кунед. марҳамат. کدام وارنت ہے؟ از این بسیار میتونم فکر میکنم آخرانش قبول کنه؟ بله وارنت آخرش وارنت آخری گفته من яъне ӯ нобино буд. میشد ҳамин вариант абитал همین تنگره بسیار خیلی варианти охир ҳамин буд. روی محترم سعید جان گفتنی است که وای شخص از بس که دهاتی بود و مرد ساده رنگ ساده لوح بود، یعنی از تنگا از سنت هایی که داده میشد با وای رقم های کلان، البته مثلا که با خدمت $5 با وای 10 تا 50 سنت میدادن و از این بسیار ذوق میکرد و فکر میکرد که بسیار پول بسیار گرفته است و به همین چیز وای بسیار دقت میداد. ما فکر میکنیم که همین چیز фаҳмо. хуб бояд гӯям ки ин ҷавоби дуруст нест. ин ҷавоби дуруст нест. хуб ин марду қадар сода набуд. хуб ки дар назар метобад барои чӣ ӯ фақат сентҳоро мегирифт? барои он ки агар ӯ $5 навро мегирифт дигар мардум бо ӯ бозӣ намекарданд, ҳамин гуна интихоб пешниҳод намекарданд ки сентҳоро мегирифт ё пулро. ва ӯ фақат сентҳоро мегирифт ва фақат сент кор мекард, яъне пул кор мекард. ва ӯ медонист ки агар пулро бигирад дигар бо ӯ мардум ин гуна бозӣ намекунанд. яъне мардум фақат аз ин завқ мебурданд, мегуфтанд бубин ки ин нафар пулро намегирад ва воқеан ҳам ӯ пулро намегирифт ва тангаҳоро мегирифт. нисбат ба он ки дигар ҳичи ба ӯ нарасад, кам кам ҳар рӯз танга биёяд, ин беҳтар аст. яъне он мард хеле доно буд ва он қадар содае набуд ки ба назари мардуми маҳаллӣ мерасид. хуб ҷавоби дуруст ҳамин буд, яъне ки ӯ мехост ки ҳар рӯз кам кам чикор кунад, пул ба даст биёрад. روی محترم جوابی مو همین بود تو؟ ҷавоби шумо аз ин ҷавоб андаке фарқ дошт ва хуб тангаҳо, ҷавоби шумо ин буд ки тангаҳо бисёр метофт ба назараш. بله بله هر روش یک نمود. نه ӯ ҷавоби дуруст ин буд ки ӯ пулро ба хотири он намегирифт ки агар ӯ пулро бигирад дигар мардум бо ӯ бозӣ намекунанд, ҳамин гуна пешниҳод намекунанд, завқ намебаранд. саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳамон либос барои як муҳорибаи миллии муғулҳо
фақат пуштро мепӯшонид ва дастҳоро. яъне он либосе ки дар ин муҳориба он мардум истифода мебурданд, фақат пуштро мепӯшонид ва дастҳоро. сабаби ин гуна намуд доштани либос як маҳдудият буд. чӣ маҳдудият дар ин масалан варзиши миллии муғулҳо буд? ине ки як маҳдудият боиси он шуда буд ки либоси варзишгарон вақте ки мепӯшиданд фақат пушташона мепӯшонид ва дастҳошона. тамом. сабаби ин ҳолат як маҳдудият буд дар ин бозӣ. чӣ маҳдудият буд дар ин бозӣ, дар ин муҳорибаи миллии муғулҳо? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. روی محترم این یعنی عملیات جنگی نبوده، این فقط محاربه یک намуди муҳорибаи варзишӣ аст, мисли ҳамин муҳорибаи гӯштину муҳорибаҳои мо ворем. муҳорибаи варзишии миллии онҳо аст ва либос мисли он ки мо кимано мепӯшем, мисалан ҷома мепӯшанд дар вақти вай, онҳо либоси варзишӣ мепӯшиданд ки пӯшшона мепӯшанд, дастҳошона. яъне тарафи пеши онҳо намепӯшонд, метофт, пешашон кушода буд. ва ҳамин намуди варзиши паҳлавониву варзиши муҳорибаи миллии онҳо буд. сабабаш як маҳдудият буд. чӣ маҳдудият буд? ине бояд шумо пайдо кунед. Яким муғулло бишуртар ва найза вай мекунад. Муҳорибашон фақат найза хития. не иҷои хеле агар мумкин дар муҳориба агар найзазанӣ шамшерзанӣ боша, яъне ки дар сурате ки ва як айпур зана, ҳама ҳимоя мекунад. мумкин шамшер ки найза. Бо барои чи пеша маҳкам намекунад? пеш вай айпеш зад ва яъне ки вай ғолибе ки айпеш дад. пеш вай пеша бо ҳимоя карда тавона охир рӯбарӯ зад не айпушт мисол яке дар сурате ки вай мумкин ки хай сараш вайрон мешавад ки бозия кунад. айпуш дар сурате ки мисол хатои даронате айпуш намебинад задан за мақсад айпеш хуча муҳофизат карда метавонад. пешнод кена ин соҳибназар як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? خب روی محترم با این سوال خورشید حلیموف جواب میگردونم. خورشید مرحمت. ما با خلاصه آمدیم که سببی که دستان همون ورزشگر محکم شده است و پشت ورزشگر سبب در اون است که وقتی شمشیر بازی میکند، یعنی شمشیر زنی، و در این حالت اگر رقیب باید دویت شاید از خفا حمله نکند و با همون رقیبش آسیب نرساند، شاید از روی همین سبب پشتی و دستان اون رو چی حمایت میکردن. یعنی که لباس پشتی ورزشگر و دستانی رو حمایت میکرد، همینطور؟ بله، لباس پشتش رو حمایت میکرد، دستانش باشد همون قسمی بدنش. خب، فهمو است و این جواب رو ما قبول میکنیم. ناظرین شما چی فکر کردین؟ شما چی نظر دارین؟ ما جوابی از اون تیمی فوتون رو قبول کردیم. اگر کدام یک جوابی فرق کننده باشد مرحمت. جواب نیست محترم روی. جوابی درست رو من اینجا براتون پیشنهاد میکنم. روی محترم یک پیشنهاد دیگر. یعنی ما جواب شما رو قبول کردیم. دیگه خب میاد مرحمت پیشنهاد کنید. در همین بازی‌های چمپیونی روسی المپیادهای بین‌المللی یک بازی هست که این بازی زمانی معاصر است. یعنی در صورتی که آنها با همدیگر بازی محاربه کرده ایستادند، وقتی با همون نقطه‌هایی که مثلا دست یا پشت همون شمشیر میرسد، ایندیکاتور اونجا به کار می‌دراید. فهمو. یعنی که بجایی که اجازت نیست شما شمشیر زده، نمی‌تونید؟ همین خیر. شاید سخن درباره همین راسته استفاده بشه. قبول است این جواب و باید گفت که جوابی درست نیست. سبب اساسی و محدودیت این
иштирок кардан натавонистани занҳо дар ин бозӣ аст. яъне дар ин муҳориба занҳо наметавонистанд иштирок кунанд. барои ҳамин либосро махсус фикр кардан барои ин муҳориба ки фақат дастҳоро мепӯшад ва мисли пустинчаҳое ки мо баъзан мепӯшем пуштро, яъне ки қисмати шикам ва синаи қафаси синаи варзишгар кушода буд. сабабаш ин буд ки барои занҳо дар ин муҳориба иштирок кардан иҷозат нест ва онҳо худашон ин либосро албатта намепӯшанд. шумо аллакай фаҳмидед ки чаро намепӯшанд. хуб, мо бозиро ба охир расонидем. ҳисоб 6-2 аст ва ин тим, бинандаи азиз, аз тимҳои бисёр фаъоли мавсими навбатӣ аст, тими Фотон. ва ман самимона ташаккур мегӯям барои устодои азиз, барои иштирокчиёни ин тим. самимона сипос мегӯям барои нозирин аз гурӯҳҳои дигар ки иштирок доштанд ва сипос барои муаллифони саволҳо ва бинандаҳои мо ки ҳамкорӣ мекунанд. шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед. ба ин почта шумо саволҳои худро бо навиштани манбаъ ва маълумоти иловагӣ бифиристед ва мо баъди ташхису санҷиш албатта онро истифода мебарем. то мавсими дигар фикр мекунам ки муҳлати кам монд. агар мехоҳед ки аъзои ин тим бошед, марҳамат 6 нафар якҷоя шавем ва биёен дар ин бозии зеҳнӣ иштирок кунем. мо сабтҳоро баъди соати корӣ мегузорем то шумо фориғ аз кор бишинен, истироҳат кунен, роҳат дошта бошен ва як машқи зеҳнӣ кунен ва дидори ҳамдигарро бубинен. то суҳбати дигар, Субҳон Ҷалилов будам. Комёбу муваффақ бошед.